A chan hau meg am táisich Fuine, ha mi rud má warach an leor cócadach mo hennavar. Seo leor recipín me hennavar. Agus ha mistal gennu T-Aran-ghoirid Ubhal mian a cha mi dolach ur megarach híner. Agus I hiad rud cur mi 3 úsichin im isteach an móla. Cúlarí ús da siúgar mín. Agus ha mi féad a chur cólag leis in inal. Ha sin a viscach ag mánis, agus ha mi creis gan bhóin siú sé úsichin ha mi clacig. Sé úsichin va me henna var a clacig, mar sin ha mi dolach chamal rís. Cúlarí sé ním sin hiúgar ha mi dolach ur ús de rís a ha a fronach mín. Agus va seo eintinach a stego recipe a seo iaching va na briscachin nas brisk. Seo nis crachach an saling. Agus céhar úsichin flúr plain. Nis a seo far vel recipe me henna var a críochnachig agus han drach úr torsachig. Ha mi dolach ur Spain voor de chorke, steach cúlaris. Yesbain te de nutmeg agus yesbain te de chanal. Agus inis cuma mi aram leis a chóratha dolasteach na bhrain. Céim eile sa nás úr, láin Spain voor úl hirimid jarach beg. Ring mi seo na betraie a bheith al slísan úl an a naving íasal is an 10 uur a híd. Channelas an dé chanig me henna var me dhéana bhí cur seo gan T-Aran-ghoirid a chamis me hiag gwela gabbar gléfa. Agus a 10 heitis Toffeeacham a bheith gléit san rohadar. Ha mi gan bristeig nan spialach an bege agus a nóir sin a buurlige chubacál cónlach. Ha mi dul chlacig me láfan inis agus le blás me láf ag a chubacál cónlach as a bhóla. Seo nis hanig sin ula cónlach agus ha mi fér dul ga rolig ag amach colach rí isban. Agus inis ha mi dul ein dúsan amach a seo. Ha mi dul dhéanú léie an thoiseach. Gam a lua sias leis a scian. Nóir sin nimi léiríist. Agus nóir sin jumi 3 ascach fér. Ha caine má gam a bhí sin sias go taid me henna var. In hau a seo far fel mi hín na láithins agus a bhí becadach cúlarí. Hat seo nis deisial is an gol 3. Agus nóir sin héit gan a naving is an 4 minút go 4 minút a 100 agus 3 Celsius an a naving fan. Hapar fálag áling nach iada a cuat ma gus himi an Toffee a sin suas a múlach agus a mé fér do gan nágal gus a fuirichad. Han ná man nis fér a giaching leis an chop an té. Oh, hat sin ma hen tiú an Toffee agus an núl agus na pís an bege spísrichen has da sin cúideach. Agus nóir sin mi féin bec an saling cúideach sin 3. Ha manar a dheir sin cúlaris i mílseach go han. Bhí chin at seo go léir mi hín. Ha mi gra sin fat na tíid ach ní chin. Well, ha mi nóchas go míag me henna var prósa.